gutera imbere no gukora cyane. Gutera imbere ni chance ariko gutera imbere no gukora cyane biratandukanye. Hano kumengo biracanze. Abete hariho kuronka chance ukayibyaza umusaruro. Ni afite ibintu byose biribaze kuri chance. Tanke ucumengo ufite ya myizere yuko ubuzima tubamwo n'Imana yabupanze uko. N'icyo gihe rero harimo bikorera bwabuze muri simple. Urumva ukadusazira mwiguriye ugasanga basubira hemba amahera mugabo. Uharuye famille yawe wayifashije gushikana nka telefone sandoye ku kwezi. Mwe muzotunga ryari muzokwiriki. Muzobona rero aba diaspora menshi. Ubu rero bose kana nka $300 ukwezi kose. Nk'ubu hariho nk'ubu dufate heje ma consommation wagize ukwezi. Hariho umuntu ushobora gushikana $300 hariya. Sinabwe ko abaja muri mwe. Utabaye ko umuntu apani hati bro no kwije meze fomu mu kwitafanda ngaho kwa hinahe. Ikamana yakujya. Mahanga n'ahantu horoshe. Shumwe uraciye intege abantu bahora bipfuza kujya Canada. Ni nkaho wavuye ino uzi gukoresha internet. Ese umuntu ageze hariya nta karyo kanini gahari gukoresha social media uzuma ngaha. Wewe nta gufisa. Mwanyukura. None wewe ko mbona ama video upostinga buri munsi. Kwa amezi market kicara amezi menshi. Niyo advantage hari. Hari ahantu murabona usanga uri mu maneje kabisa eja wera derere. Kiyagiye n'amaraso ubwo ntakwa kuhagarara kubera imbeho. Nene ora ko nacenda bivuga nizi. Niye chapazi kwa kabiri niko kubi. Kwa kabiri no kwambe. Hari maneje. Munyora kuguruka geraha. Urubura gusa. Uhagaze kwa urindire bisi himwe cyane uwo uvugira. Mwangara ko arabapfa. Ariko hariho umu pastor yambwiye ati jewe ati naye nsiganwa akagwa gakaze hariya ati kugira nishushe. Ashware gufisa. Nka example na example hano wa muri bisi. Muri sivema zasanga abantu tabi ko kubera ugati ntashwa. Egara ahantu bavuga ati udashoboye kugira ibintu bibi. So ashoro Let's kumendo gikaze. Ubikungore cyabo. Kugira umubiri wawe umushushe. Wewe rero imbere yuko uva ngaha Canada rufite igicapo kwimeze gute? Ava yuko ngaha. Numvise Canada numva umenga ni paradise. Hano hanze ubuzima bworoshye. Ushitseyo naho rero. Utara nawe bworoshye. Kuba ingamba mu urashaka kuba ukora akazi. Ikora imba $200. $200 umusanga habi hamwe inzu hamwe pesa. Inzu yonyene? Utarajya. Utariyunguruza. Utarambara. Abantu bavuye hari baca barikata abantu bose bari bazinanye ngaha. Bakari kubera. Ese mahanga sinagusigura ko nafise amafaranga. Urahabu. Sirito nka Canada. Igicapo abantu bayivize ko. For example, her friend Angia. Ntabwo kimwe problem. Ukiro ngaha buja sema. Wano hadibale basuka hamwe ngo dusangire more. Umugeze Canada bale. Ni ucunyikata. Ambia tiko. Ukigende muri mwana. Amarafise ntara 10. Ndi muri mwe hako musideni. Mugoma dushikana kubona. Yumvikana uko winjiza menshi na kukonsoma menshi. No, apaka nicho. Pari nkapo ushaka kusimutu. Kagira mwenza nene kusi. Chabu bitikasa cha $200. Awani wabona mumba ngaho $200. Kandi uzoyarihe umwe yagaruze umwe yabike. Kandi umupolisi ntushaka kumupfumbatisha tereka abana biherera.
Ikosa ryo kubyiyumvira gusa ikosa kubyiyumvira aho yaho deja bakwaye nk'ikindi bakwaye nk'ikindi kintu aya ntabiturire bibaho internet yaho irazimvye internet yaho iyo nka 60 ukwezi 60 yabaye birenze 60 biri hagati na hagati z'icane basumbye ngaha gatoya cyo kimwe twinga natwe usanga nka Starlink ni nka 50 sangi nkaco kimwe gusa avantage hari nuko urumva telefone gushaka uja kwikomeza gushaka batesha gushaka babi mugabo ubuzi burahari aya ni uko ngo wabuza akazi kora uko deja hariya akazi kose ukora haba hariho amahera utaja munsi abantu wo kubaza umunsi mu gufata mu boss nkunda gwakate no akazi kose ukora hari amahera utaja munsi abashinzwe nande ni guverinoma ishingira akazi no mu bigenga umunsi hari amahera utaja munsi kandi ayo mahera sadere naho wokora ko nyene unabaho gusa nyene ubura y'amahera yandi yo kuziganya neza iyo uzobona hari umuntu aja mu mahanga akamara medisa akagaruka mugaka abandi banyaruka kuza nk'uko wanjye ubije ko ari mari umwaka umwe nka cyane bigenda gute usange muri nko mu gihugu kimwe umumingo yarose amahigundi yarayabuze donc umva ahantu hose uzoza kuba ukoresha utuza camera mbere baza ahantu bahawe wumvaho gute ukora iki kicinyaho guha amafaranga no muco gihe ari guma wikorera bwabuze muri simple ukadusazira mwigoniye ugasanga basubahemba amahera mugabo uharuye famille yawe wayifashije ushikana nka 300 dollars ku kwezi mwe muzotunga ryari muzokwiriki muzobona rero aba diaspora menshi muri bose kana nka 300 dollars ukwezi kose nk'ubu hariho nk'ubu dufate heje ma consommation wagize ukwezi hariho umuntu ushobora gushikana 300 dollars hariya sinabwiye ko abaca muri mwe utabaye ko umuntu apani hati bro no kwije meze form mu kwita trend line ngaho kwa hino ikamana yakujya mahanga na hantu horoshe shumwe uraci intege abantu bahora bipfuza kujya Canada bari kata abantu basanga abantu bose yarakase umutelefone ntaje kwishura ntaje kuvugisha abantu bagenda duhamuvugisha gusa akinambwira n'amahera akinambwira n'amahera ariko mpora numva hari abantu sinzi badumba nyiro urumva bajya bati baguma ku ma réseaux sociaux ngo bakati biti byo muga ngo kanoti ni kabari kenshi urumva rero bakora nawe nivyo koramo yari muniga wanje ukaza y'amahanga ifo kuraba yari kiguhinga hose ushatse abantu benshi rero bashobora mu muji kamuri ville wose cyo mahanga cyo kuba hano donc wiyumvire ko wakuriye mu Irohero ugaca ugenda aho hantu ukabugiye guca ibiti environmentality office uraba ikirimo gusa afite wowe kitafana kazi katoroshe ahubwo karoroshe none mubwira mukoresha ya za nshoka zindi ushakumba kwega biroroshe biroroshe mo example ndagoye kukarorera wagiye mu ishyamba hagati amasaha 2 n'umudugudu amasaha 2 n'umudugudu
ukaca bagusiga ahantu wenyene saa moya z'ijoro zo mu gitondo bakaza bakubwira ko baza kuza kugutora saa kumi umuduga bawujanye naho icyo gihe haje inyamaswa za nshuti bizogenda gute hariho ibibwa mpora mbona bigendera hajya mu maneje bimeze nk'imbwebwe biriyo asi tuyatinye induru avete ko uriko akoresha imashini ivuga yatinye induru nyinshi hashoze kugira hanze ko bibonye umutima uja mu mutwe kwi urahura amafaranga ageze usanga mu mentality ni nkaho wavuye ino uzi gukoresha internet ese ko umuntu ageze hariya nta karyo kanini gahari gukoresha social media ubuzima ngaha ntabwo ufise n'anyukura none wewe ko mpora mbona ama video upostinga buri munsi tukura amezi make tukicara amezi menshi niyo advantage ihari hari ahantu murabona usanga uri mu maneje kabisa yaja wera derere kiyagiye n'amaraso ubwo ntabwo guhagarara kubera imbeho none urako nacenda bivungaje nizi nigihe cyawe kwazi kwa kabiri niko kubi kwa kabiri no kwambere aho hari amaneje munyura kugukagera aha mu rubura gusa uhagaze kwa urindire bisi himwe cyane uwo mubwira mwangarago arabapfa ariko hariho mu pastor yambwiye ati jewe ati naye nsiganwa akagwa gakaze hariya ati kugira ni ishushe ashwari nka example nk'abantu baba muri sive mwaje usanga abanyoye tabi kubera ugati ntashwa rega hari ahantu bavuga ati udashoboye kugira ibintu so ashoro ndetse ko n'inzoga ikaze bikungore cyabunu umubiri wawe umushushe mukitwaza gakawa basi akawufasha akawubwira hanze amasegonda akabakubye imbeho hano bateye ubwoba bateye ubwoba cyane ariko none mugahara ubuzima aragoye mwahara ubuzima kamere muri etazi ni hariho abahora bakora ama video bakerekana aba homeless bagiye babakuma barabara muri Canada naho bariyo none abantu baba mwibarabara badafite aho baba homeless cyangwa ikintu baba barakoze ariko ibyo bita hari igihano leta iguha cyitwa umucriminel donc yakoze nk'ubwicanyi no mbese ubwicanyi gusa for example watwaye imodoka wanyoye wabore uri mu gufata nk'inshuro nka 5 cyangwa umucriminel donc nta numwe zosubira kuguha akazi kandi na leta amahera guha y'imfashanyo ntayisubira kuguha kandi abazungu nabo nta muwe nanabigana amafamiye bafise umuzungu n'umuntu atagira impuhwe ubuzima bwa life ni iwawe uyononye urayononye impamaka z'uko iwacu bwati we n'ikibazo hasi hanzobwira ndafise umuhongo azonsapora azomfasha hasi umuzungu nta muwe hari umwanditsi nabonye yavuze ngo bahebye bihano ntugiye ngo rero ngo nta muwa kubwira umuzungu afata umutekura yazi uyarenze kubizi nta muwa hari umuntu nabonye yavuze ngo zina muntu wese afite rodovuwari yo kwibeshaho bariyo rumva twakuranye yaramwiye jewe arezi imyaka 5 akamwe mu famille mbonye ataco bapfuye natwe nashije kumwoza birebire mbwambye ati abanyafrika n'umutuku gute muhura gute mu iyo affection muri muyikura
shantima nyinshi nko mu kazi par exemple ukabona nk'ubu hari umuntu ariko arakora ibintu nka birya kumva biramugoye akiba amufashije biraheze tuwe ntabitahura amufashije gute ubu si kumufashije washaka inyungu gusa amete urumva no pani inyungu amete umuntu bakubwira shake puso urumva shake puso bana muri mu kazi umusa akazi kiwawe akazi kiwawe agahejeje owesha urindira kandi nucona umuntu yananiye yango ugiye kumufasha mwana cyo yatangaza abanyafrika cyo kajya nawe uheze hano ushaka usanga ugiye kumufasha ikintu gishaka kumuha amadolari menshi mugabo ugasanga nta kintu bose rwa rukundo twakuze dufise abantu gukundana supportingana abantu usanga abantu tubakundana cyane okay ugishika muri Canada rero ni ikihe kintu ubona cyagutangaje Itangaje cyane Itangaje cyane nta bantu ubona ari bakeya ari benshi unuka kubabona gute abantu ubona sito muri bere nta muntu ubona muri gihe cy'amanege ushaka kubona nk'umwe nabone bigoranye ko bose ni imituka kandi imbere nayo gukira mu iraba nta muntu yo kuhadi kandi ntari bifite bishoboka urapagaritse mu canke batinya kuzisaba ugonza urutoki none imodoka yo gucira uruhande no afite abazungu bakuntu ne umuntu no hari ikisindamuzi yoca awegera akavuga ko ndamukidinashe ndamwite ndetse biba biriyandaje ko hari umuntu ari n'uwambwiye muri Canada nkuko dufate nk'ikinyabwo yacu gutondera mu mugongo uye ngo uje ufite uburenganzira bwo kwikura ntabikubwiye no hantu ndagutabaye cyagira kikugiye none wowe bakubaho mwako mwana shabano ni heza hagoye pe cyangwa twishi twinji gusa rero ikintu cyabo mu mazungu haraguhindera atamaze kubikwigisha kubibona maze gushika no ngaha hari ibintu byinshi nahindutse maze kubona nkabona n'abandi bantu nkabona ko bigoye ariko ntabwo ushobora kujya mu kabari byo mu seriveri ndamuha respect kandi umuzungu agiye mu kabari ntashobora kudasiga porogaramu rero twamaze kumfata usanga namusigiye nk'abantu turi kumwe bateze nk'ayo mahera namuhaye bitari ibintu bikuza we kaguhindera nk'uko hari umuntu w'umukobwa bati abye muharagayitse amugaya abazungu baramuha respect baramubaha kandi service yabahaye kubera ko ufite kumuseva ukamuzana icyo ashaka ni service wamuhaye arayigushimiye ko gati ndanagushimiye kuba meza cyane nk'ubu umuntu umuciye kumusaba pardon birakuzamo n'ingoma ngo usanga byarakujemo ariko ino service siritu nk'abagabo siritu bo gusaba imbabazi nyine muri faiblesse ari ibintu ari nyine bazungu bakuremamwo kubaha umuntu cyane cyane okay ariko ngira barabikurikiza cyane rwose turangizagi umuntu wari wese mu buzima hari isomo isi bimaze kumuha wino si cyangwa uno buzima umaze kwigisha iki ubuzima umaze kwigisha yuko isi nta hantu utagomba ariko isi nta hantu utagiye kandi ubuzima ni chance n'ijyana umuntu aburema ubuzima ni chance kandi gukora cyane siko gutunga
kandi gutunga niko gukora cyane gutera imbere ni gukora cyane gutera imbere ni chance ariko gutera imbere ni gukora cyane biratandukanye hano kumengo biracanze abete hariho kuronka chance ukayibyaza umusaruro ni afite ibintu byose bibaze kuri chance tanke ucumengo ufise ya mizere yuko ubuzima tubamo n'Imana yabupanze uko yaje no zemero je ntasenze ko ngiye muri Canada no ni ibintu biza amashance umuntu wese we ntabyo wari warigeze utegekanya ugatungora kujya mu cyana yere gutanaza umutuyo bibiki bazantu bahere gutanaza ku biyobo ko bangana hari abo bitigeze byavanze no tuvuga ngo abantu buringa yakoreshe ni chance ariko ashobora no kuba yaragize discipline ku amafaranga yafata nk'imbuto abandi bakayafata ubatavuga ati mwa hamwe n'abajya nako binjiza menshi no binjiza menshi Jika jambo hubu jenda going nka example. Abiko jenda kwa kuri social media ibintu. Jenda shop kongyana. Gushika saa yine. Abamaze kuronka wasani. Ku munsi umwe. Umaze kuronka abantu dukwana nka 5. Abara hani witwa Samiyari. Rero cyarumva kwari umwigisha wa leta, umwigisha w'isegondere yatonze amasaha menshi yatonze ukwezi kose yideplasa agenda hafi n'amaguru n'usanga amafaranga ntayahembye we n'umunsi udashitse utayarwaciye narose njyanye atakiyo nakoze no tumyabuze wasi chance oya numva cyane ahubwo ubuzima n'amahitamo none wowe ntumva ko wagize amahitamo yo kubaka iyo social media abandi barabigize icyo kintu cyane nko kubiza ni cyo kintu ubwira Imana iragukingiza ya Imana yacu ko kwandika ibintu ukoramo kona ibintu si byanje je saramye je ikintu nzi cyoco nirabiye kuri je nawe n'umuntu afite amashansi cyane okay rero ngiye ngiye kubuzima atari chance ndaseme ko nta nguvu wabishizeho ufite wewe nta gihe wigeze wicara uvuga ati ngira mpange rero ndabe ubuzima bwa nyirana bwo yante gutya nyuma y'imyaka 10 nzoshangira ibi ikigenzo canje muri Canada okay niko ari umuntu ushobora gusanga vraiment kora yego asimigambi akora wapi me go chance y'umuntu iraza example nk'umuntu hari umuntu hano usanga kugeza kuri bwo kudenaza nk'imitu usanga watanga umushoferi umuntu arakubwira icyizere arwaye umuti ukancungira hari n'abatangaho abakomisiyoneri bisanzwe après akagura umudugu umwe ibiri akagura gusanga yaje mudanaza w'imitu kandi basanga iwi isiboka ningo no basanga ari abantu yabisanzemwo arusha amahera bamwita boss kwa ka chance irimo muzi no no ucumengo uvuze gutyo wangundi nawagowe none Imana yimuteye kugogo nukuri ntabwo niyo utarapfa utokwiye ngo ariko hari abarinda bapfa bagowe none Imana yabipanze cyangwa no umuntu yanse gukora ibishoboka ngo abivemo utarapfa no kwitokwiye ngo utarapfa ntiwihemo ubuzima ni famende okay nta buhinga ku buzima bufise abuhinga nabukewe nawe umuntu akoze ikintu bigakunda uzovuga yuko eko hariho niba nawe nabi hariho chance yo gukorera chance abantu nka chance mugabikana ko bayikoresha
exemple umuntu ashobora kuronka chance abantu benshi twinga bose chance bakora n'abazungu usanga umuntu atamuganga reka ndamwe abazungu basukuru batestana uzungu arashobora kugira muri tumwe agasiga amafaranga ari menshi ndaho umuntu kwatora kwa nyiba abantu benshi mundi bampa amachance nkayo umuzungu avuga ndaho nizera ushaka kuramo nk'agasandora ngo ntabimeye ati umuntu kweri yaruseye nose ikabigiye rero ari ko chance mu kwiteza umusaruro afite rero benshi ikintu kinanira no kwiteza umusaruro ariko buryo bundi yo kwimana ikunda bose ahubwo hariho bari no mwidama higwe cyangwa ngo bari batamenya ko bayarose twese duhaye twese mwakoze cyose aho imbere twese basi ntacyo tuzi ubuzima bwose aho ubuzima buryoshye kubera harimo bamwe bagowe abandi bahise niyo mpamvu buryoshye umuntu wese amuhaye nk'imiliyoni okay reka rero ngira ngo duse nk'abarangiza ikiyago ariko umunsi abantu bagukurikirana nakaye kajambo ubaha do motivation nobaha cyane mbere gukora cyane kwizera Imana kwizera chance y'Imana niba yironka baco iyo chance niba yironka baco bayikoresha okay ari chance iri mu bintu bito biro byose ukora gusa ubona kimwe kitagenda gerageza ikindi enda kuzoba kuri chance y'ukuri okay reka ndabashimire cyane ku mwanya mwafashe musangiza abarundi kazi ishuri ry'ubuzima dusanzwe pemporte cyo umuntu akora mugato dushaka ayagisha abantu ibi by'ubuzima buri muntu wese arifuza gutera intambwe nubwo bifa kugora nato kuri ndabashimiye kuri umwanya mwafashe kandi ndabashimiye kuba mwashe kumwana twaganira cyari byiza byose n'ikindi gihe cyane rwose okay reka ndabasabe kwiyabonesha musangize kino kijyanye abandi mbega mu ishuri y'ubuzima ninde wundi muntu wumva twotumira ariko kandi unyine twako turayaga afite chaîne nako page ya Facebook yitwa Guy Bienfait tuza kuyipininga kuri Facebook mugene muyikurikirane hari byinshi ahacisha mushobora kuba mukenera surtout ibintu byo muri Canada ukeneye kubona ubuzima bwije bwo muri Canada n'uyazo kwereka nawe utaha bye bye.